Feliz Natal, dragi gledalci na YouTubeu i na Facebooku i na svim mogućim društvenim mrežama. Kako ste vi bre čoveče, pa kako se dugo nismo vidjeli i družili, nevjerovatno nedostajete bre. Danas je 25. decembar, odnosno katolički Božić, odnosno Božić u Brazilu, odnosno Božić u mojoj rodnoj zemlji. I danas sam trebao da budem sa svojom porodicom u svojoj kući, ali nisam, pa zato rekoh ajde da se družim sa svojom srpskom porodicom, odnosno sa vama, svima koji me gledate danas, večeras, kad god bude ovaj snimak objavljen. Hvala što ste tu, vi ste meni mnogo dragi, vi ste meni porodica i hvala vam na konstantnoj podršci koju mi dajete i nadam se da ćete mi dati tokom 2017. Iako se ne pojavljujem ovdje često da se družimo ovako. Danas ovako sam mislio da, pošto je Božić, a pošto vi ne znate puno možda o brazilskom Božiću, kako se to slavi kod nas, mislio sam da vam kažem, pričam malo o tome šta je po meni najdraže sećanje, najdraža uspomena o brazilskom Božiću i to ide ovako. U suštini kod nas 24. decembra cela se porodica okuplja kod nekoga, obično kod dede ili bake i onda dođu sve tetke, svi rođaci, svi, cela porodica, čak i neki ljudi za koje nisi baš siguran da li su uopšte članovi porodice. Jedemo ćurku, kao što ste vidjeli što smo napravili u emisiji Praktična žena, i jedemo i družimo se i pijemo vina, pijemo šampanjac, deca piju sokove i lepo nam bude, stvarno je nevjerovatno. Ali ono što mi kao deca jedva čekamo je sutradan, kad se probudimo rano ujutru i kad idemo da otvorimo poklone. Ja te noći nikad nisam spavao, nisam mogao da saspim. Ja sam bio prvi u kući da se probudi, da ustaje u 4 ili 5 ujutru, da dođem kod oca i da kažem tata, ajmo kod Jelke, ajmo kod Jelke da otvorimo poklone. I odosmo mi, probudim majku i idemo zajedno, ja, sestra i roditelji, do Jelke i krenemo da otvorimo poklone i to bude show. Uživamo, igramo se ceo dan posle sestre i ja, a oni naravno vraćaju se da spavaju i spavaju do kasno. I to je po meni neka najdraža uspomena, jer ja sam uvek bio budan tokom noći samo da čujem kad bi Deda Mraz ili moji roditelji, kad bi oni ustali da stave tu poklone i onda sam uvek preko noći išao do Jelke da vidim kakve su mi pokloni, koliki su i to, i onda u 5 ujutru već ustajem i probudim ih i idemo da otvorimo poklone. Ono što je zanimljivo za mene je recimo da Deda Mraz, čini mi se, možda grešim, da je Deda Mraz kod vas lik vezan za Novu godinu i da vi dajete poklone, razmjenjujete poklone za Novu godinu, a ne za Božić. Kod nas je to za Božić, kod nas je Deda Mraz vezan za Božić i onda meni to bude baš neobično to što je tako kod vas. I recimo za Novu godinu mi uopšte ne dajemo poklone jer to već radimo za Božić, jel te? Tako da, ja sam samo to htio da vam kažem, da eto mi u Srbiji, međutim kad smo tu, Brazilci se obično okupljaju, idemo kod prijatelja iz Brazila i onda zovemo prijatelje drage i obično isto tako. Mislim, ne razmenjujemo mi poklone tako, ali jedemo i imamo tu ćurku i sve to i bude lepo. Tako da volio bih da znam koje su vaše najdraže božićne ili novogodišnje uspomene. Recite mi u komentarima, javite mi se na Facebooku, na Instagramu, pratite me da budete u toku sa svim dešavanjima što se tiče promocije Srbije u Brazilu, što se tiče mog života u Srbiji. Biće zaista lepo. Nažalost, ove godine nisam stigao baš toliko često na YouTubeu da kačim snimke, ali sam aktivan na Facebooku, na Instagramu i tako to. Tako da, ajde tamo i zahvaljujem vam se, pošto će ovo vjerojatno da bude posljednji video 2016. godine. Zahvaljujem vam se na podršci, na prijateljstvu, na ljubavi koju ste mi dali tokom 2016. godine i družit ćemo se mi, nadam se, mnogo više u 2017. godini.
i tako dalje. Ljudi, volim vas puno, srećan Božić, srećna Nova godina, pa srećan Božić opet 7. januara i opet srećna srpska Nova godina 14. januara. Ljudi, volim vas, čao, pa se gledamo, čao!